Pemirsa penglimbakang indik wantuan kalih yute per kepala keluarga kakak ritat kale hari raya keagamaan kantun memargi. Program inucap kepasti kayang nenten memurugin uger-uger ring tengahing pemargi instruksi Presiden Inpres Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bupati Badung Wayan Adi Arnawo maosang wantuan sane kalimbakang anut adung sareng pangupaya pemerintah ring sajoning wantu keramani ring tengahing tetegenan ekonomi ritat kala pangrauh rerahinan. Paiketandane sampun nguningayang ritat kala rahinan arga pabot pokok katanya nincap. Punika mawinan pemerintah daerah rauh antuk ngicinin wantuan napi malih celah fiskal Badung kekantenang side antuk ngelimbakang wantuan inucap. Manut dane kebijakan puniki nenten mabinayan sareng program pemerintah pusat sanena dunang harga tiket pesawat ngelintangin subsidi pajak ring sajoneng wantu kramane. Bupati Nugesang penyarengan pemerintah ring sajoning nes tetegenan kramane pinakeslah pemargi antuk ngirangin inflasi. Penyarengan pemerintah ritat kala harga pabot pokok nincap wantah matujon antuk wantu kramane. Duaning asa punike Adi Arnawo Nugesang ring panglimbakan wantuan puniki kantun anutin uger-uger sani memarki. Daning aptiang samian kakak ring Badung sida nerima bantuan inucap nanging regulasi nyane kantun katureksain becik. Lianan punika Sekretaris Daerah Sekda Badung Ide Bagus Surya Suambe maosang iening realisasi bantuan keagamaan puniki kantun ring tahap penyusunan regulasi. Paiketandane kantun nabdabin peraturan Bupati Perbub Sanika Anggen dasar hukum pemberian bantuan. Surya Suambe ngawawahin penerima bantuan patut nagingin sawetara prasarat sekadi sangu kirang saking 5 yuta abulan nenten ASN TNI Wiedin Polri tur madue KTP Badung saw berdomisili minimal 5 warse ring wewidangan inucap sani kacinayang ngelintangin surat keterangan saking kepala lingkungan. Program bantuan puniki dados silih tunggil semaya politik Adi Arnawo miwah bagus alit sucipta Adi Cipta ritat kala kampanye melarapan kuentanan regulasi sanitinas inucap keaptiang wantuan puniki sida memargi anut sareng tatujon nyane tur dahat mawiguna majang krama Badung sani muatang. PMK Badung masti kayang wantuan kali yuta inucap nenten mamurug uger-uger sani memargi tur kantun memargi sinarengan sareng prinsip efisiensi anggaran pemerintah pusat. Parwata Bali Pos nguningayang.